ithari mabiani bithari mabine na bila kwa mochele kumagile kwa bantu arane ageguru yande guru inde na kwa kanturania mwangandia location ine gakurungu kwa ndine achakari karibu mathangiko aramwe kurunjo iskarimi na mwene ko mbutho baba thari meto na batatu bondi wete barabatomba kurunga makarinya kwigwatira no irio na njara cia gobono akuruthagirwa kira gintu ono teto akwa nko gana tutie bundo na tukari lakini twikura tukathi tugichenchagia tubainge moni baregete kinya kuja gwakwa na ntu bayaga bakanjiria kurira ko mama gwakwa nka mama na tha thita na ncoke mbukire na tha kenda nikaire gutirira yonge na ntu gwakunoga rwana ruru rwakwa ruthatu tukona ntu tutetherwa twana tutu twegwa tugikenera muno ntu tigu tukinyite mwicho yo magwatha mama makiangana tenene ne mwanga ukala kogita kithomo kia mwana umwe ura gwachiarwa risasa wa muyi uyu ki baba ngi mtu akinya cukuru bonthe bakaragaga ugu ni ukuya waku ikubethiraga na nkaminku icukuru na batikuthi lakini utiri utethio mbomba kwayana tandi mwana tie warwa rugama bau bangi bonthe no mwenyaragia bau bangi utie waragia kwa bathatu ki guchiarwa na tiaragio ntu antu berewa kuthoma gwakwa ni kinyamara no ntu kanya kaka ingi batumagira kuchuira baba irio batimbonera kanya gunchuira bichi na kotha ino banywete rwempe nyume kuriongeria kundika wendi wega kurungama bon bara borete muntu wa gonthe akaringithiro gondororo antu kiombe gwa mwana tongole komba kurungama na muji uyu mikakati yetu ya ikundi tugite tukathia kuona rwana rwaruta kwibumbira ana bara baremetu cukuru nio njenda yetu kundi gyotethi wendu kya yirwe kina umwito wa kimuntu na kuga kina nkoro ya kwigirwa babangi kyao tuonire muchuyu na iwete bithatu byonthe twaigwa nkoro chetu china kyao kinene muno tutetherie ni torojero tana kuro raisi na koya na agaugu hayaga no na wana tababa akabatethia agatha mugwanya ndaindukira gwakwa mbithagia ataya nkanite nundu ationa kanya kuruga muthenya aruga utuko nundu bwa twana ni gwakwa inkoromba nkiuragia tiriri ituna mabai bae batutethia muchuyu na kieba kinene nundu tikawainda utuika wana ruthatu rutaisawa tende ta mamoyo nginwa twana tu wationa kanya kumagaruka tende ne igwete bithatu burure kogwa antu agwendi bwega bakorwo ntu batethia ciari abe na thinene muno urenda gututethia ndeni ya thina ino yana baba na ajukie namba 0792796677 kiripotera getu FM kuma tere Tharaka Beta Muriongi Makonyi.